କୌଶଲନା କୁମର ନାମ ଏହାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ଦୁର୍ଦେବ এই ହେଉଛି ମୋର ମଧ୍ୟମ ରାଣୀ କୈକେୟୀର ପୁତ୍ର ଏହାର ନାମ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କୈକେୟୀ ରାଣୀର ସୁତ ନାମ ଦେଲେ এই ହେଉଛି ମୋର କନିଷ୍ଠ ସୁମିତ୍ର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଏ ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏହାର ନାମ କଣ କୁହନ୍ତୁ ସୁମିତ୍ରାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୁତ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ବିରାଜିତ ये सुमित्रा ने ज्येष्ठ नंदन नाम है लक्ष्मण ए हेउछि सुमित्रार कनिष्ठ पुत्र यार नाम कोन कहतु देखो समस्त ठारू सानो नाम देवी शत्रुघ्न कनिष्ठ पुत्र नाम यार शत्रुघ्न राजा दशरथ आदित्य शिशुपुत्र ए मानसिक कष्ट पालन कराउछि से नवजात शिशुपुत्र के मंच पर पाले शिशुपुत्र नामकरण करिबा